Tuda-tuda ngaro dendre latuku tako utuju mata mani habot timakun raye. Utuju mata mi ardia de utangai. Utuju mata mi lalangatiku bayi upa paga habot tingaro ni ardi lolong yang ibot timakun raye umilih. Upa paga bot tingaro ni lolong ibot timakun raye maka mani cantila duita. Bayi wasai kumi bawang India si Korea mega tahu cantik ternyata pada ku kani mega mato kalau lo garata poli tanrute do si lolongan anak darah cantik pada mau ita pasangan na cantik na si garata na king si bawa maudi bayi napa lah ibu-ibu penonton tuh be ustaz si lolona waktu tenang bapak ibu sedang hadir buat timakun rai yomil di pakasingila lo bati tak mada ilakit tak pakasingin di bati tak mada ilakit tak magai na sabak kawita-wita garta na buti ngaroneme lau rasa waktu nakalolo de na dua talu mi anak dar pura na bote ya to makanya di apa tak jagai komiki na saya teru lakit tak morositi jaga kepalanya suamimu supaya tetap senang. Kedua, jaga hatinya supaya tetap tenang. Yang ketiga, jaga perutnya supaya tetap kenyang. Dan yang keempat, jaga di bawah perutnya supaya tetap tegang. Insya Allah barakah itu di nasihat teruki laketa. Nah sebab itu tu pak bayi newe perlu itu saya lada. Ia tu makun rai ardi perlu itu saya lada. Magi pak na perlu saya lada benewe. Kelebihan na pak makun rai, kelebihan na bene luar biasa. Biasa ya wite bene pak matangangi kesiman nasu. Matangangi manasu pak tu komprogas jalato mesin cuci masa satui matangangi manasu masa sa masa ritui matangangi manasu masa sa masa ring angkat to anak-anak jagai matangangi na jagai anak-anak pak sampai tu apes musibah matito tapi tujuh manang jema-jemangi pak dia gak salah tujuh manang onur luar biasa yang sangi bayi ni pak tapi kapan kalakai matangangi mah happy terberani maka dia jagai jolo anakmu cinampa bapak na ia kotanya happy salah pas anak-anak itu pas lo kau nak kerak luar biasa yang sangi bayi ni pak makanya sayangilah istrimu.